alain, nabalap cikan chorus, os membatalkan Santi Skuhl kan, nan minimik and Mwomwohdiso Christ nan madaleni kan chorus, o berwira ashran ma o riyad Seri Santi Skuhl kan, mayang coweda pokoknya Santi Skuhl ranwaj. Arail में बच्चों की पसंद का प्लस की और याद सभी Santi Skuhl का नाम MMCM Sunday School Jesus का कलाकाता ली इम्पोकस में running sabat wasan kawin bच्चों संग लोग रालाव इsak सिलु इराजुचुक इsak dan isak su memasani running sabat Jesus kecil wiwia kawan padahk nais nakabe Dia ben yang mi wasau, mengai suat siata bawa erin sembar isak walu mekareta semua. Dia umpokos oinenen kosbene, sojak tangka o kesinenta. Nisises masan yata liyo ak masan liyo. Di mayota sangong semua wen. Ia kat kita bawa meko an sewoje liyo batang besang o kesinenta kat ngakoj. Tumas es nakakaw ak ngalmal kita sises kacing kasalehda di menes running sabat. Iya luta ceta wanung pekono. Miaran wano mekjaikan hintato. Ariran ako mekmaikan hinpoto pokmailen ada kasalehda kamay. Akai tek running sabat. Kauno ak kacing saban masani. Malaun amailen. May karos pindawatan o may bukan o asakan sa nantawaray o kariray lang nimpi waray nimpin running sabat. Adi management in April, mesensal tiya ng setan sambar isak palu, eso kanyang alabatasan ng selbekan running sabat. Kabalmen Jesus kasabang watch, kasarawati iray karos na uwang. Alamas chiko karos perentita wiwia kapuryamoy karos mekin kashin wiwia. wasan kawin kasalehda chen dan dimenes kokowakir semua watch eri sembar isak walu. Eri mentashen dimenes kawan baluan, esoje chok disang nyam puras namakel. Megnon kabaram kag Jesus kachumahi achen awan kan, aso chorus on me chorus. Ahones na kayo ang kosa meya sumbaban coachman abasesa coach. Uniyak lang Jesus kading kamuya taliyo. Aso cakap ngata kau na bal ngar pito suara pitara masako. Kajiji kira mana ranin tatapo tani rana ko rail pang kota o ala ka mo paray lagay te ranin sapat. Area kami sasal na pim sa klawa sa kawito. Jesus masaniyong iray barsiko. Wala na may lang kung may pinapalinong may manakan ranin sapat. Yung may kung kanabilo kamu iray la 5 minutes mawyanin na from sa sekir sedan pari sa kwalu. So panangan lapatas ang nasalbekan ranin sapat. Eri pagkaproto kuceri at Santi Skuhl kan MMCM Sunday. Eri isang sa kwalu liyo kokowa kung kokos tagapalang balwa. Eso chakin uti sa nga parparala is nakaka koy kamelelo ko sang Jesus Christ. Atung chay, chay ko paluat, teknya Skuhl sa chorus, nama chay pasado. Bae yago, chay nantiyo. Masok chay la liyo nantiyo ko chay Santi Skuhl. Chay lang ka kaya ka mo ba chay lang ka Jesus. Ay tayo ko paluat chay lang, palingan ni chay. O pilaw, chay sugung pilang o perin ko talingan ngartu kawakan mangkong machikan. Sama-sama sa pulgan Jesus manaman mangkach ko yung chay. Saka rasmuk chay nanan. Chay yung sa nanan ngar tapirin. Image niya lang sa kaw na batak pambach ko yung Seri Santi Skuhl kan MMCM. Amen.